Ke kopa ho qala Sejamotla, my successful son. Re kopa o re inela matsoho metsing ngwanaka. Ke a bona o kentse quote ya hao o tswa sepetlele o ntso lelekisa bophelo jwalo ka ha o le doctor. Kana ko hore motho ya tene yona quote o ntshuwe tjotjo. Yo sala ha tenne man, wena o tenne nga se bloso bo ka bo tuka. Fa yume. O se rontsho ke na meeting. Sejamotla, ka nnete ke kopa o re tshwarele ngwanaka hle. Jore o re tshwarele, ke kgola o no le busy, schedule sa o sa le sile busy o attenda di patients. O se rontsho please. Abuti, ke kopa o eme hanyane. A ke wena ha ona ngwana phomelletseng. O ka se understand. E re ke kene meeting. Ka jeno lena ke ne ke romme abuti a nkele court a lo lata dipampiri tsa divorce. Divorce? Ya divorce Sejamotla. O tlo hlala ngwanana eno e ba reng ke bontle hona jwale. Ya tsamaye ngwana eno na tseo matekwane man. Ha tsamaye. O fetotse tlwena Rastafari. Ha tsamaye. Hacks. Mom, why? Re tlo sebetsa dintho ka mokgo ke neng ke lebelletse ka teng. Wena o tlo nyala ngwanana a tswang ha Mokwena. Ga nkitle ke tsamaye fa nna ke mo mmeleng. O tla bo be thekeng ngwananaka. Mona wa tsamaya ha Smith, ha Smith wena. Nna ke tsamaye. Ela. O bile mmeleng neng abuti Sejamotla na le siko. What? E re ke bue. Le nna hona le tabanyane ke batlang ho e bua pele re ka tswella pele ka divorce ya Sejamotla le ngwanana enwa. Divorce ena e tlo etsahala. Sejamotla o rata kapa o sa rate. Ke buile ke qotile.